welcome back to my channel Johnny Barto. Agora how ia latest story ni oin. Karakter dali tuan o Aling. Aling naran sila? Mario. Aling Mario. Balon yang fang. Ni ide makna. 5%. Ide 5%. Kalau kamu tu kira makna? Hah? $4 ni. Ide ni bye-bye. Lorong ide ni apa ni dah? $5. Mana $5? Eta $5. Lorong ini apa? Eta $5. Besok dua sayu simu mana? Jam ini sayu simu. Jam 1. Jam 1. Orang mana dia? Kintal bot. Mau kintal bot. Orang sekolah kali? Sekolah. Sekolah ni. Novel. Novel dah pas kelas ira. Sampai kelas 1. Sampai kelas 1. Sampai kelas 1. Biasanya opan balong ni atau halus saja? Pangu ditabung abis beres di sekolah. Oh, pangu ditabung abis beres di sekolah. Biasanya emang sesuatu kalau orang ini emang sesuatu kalau Dikida otu, dikida laut. dikida laut. Biasa ini buat usia masih luka ososonya osang rasik mafam paling kan? Ujo sangras. Ujo osang rasik. Biasanya ososan ini apa? Ya akau. Ya makau. Akau. Akau Emne naram kasnya? loza akau. Oh loza akau. Ya Allah bang. Bapak yang fan balong ne fan iya largo iya be litas toro ini ka by fatin. Ba largo ba burget leteng. Burget ni sorry ne. Iya bangku ni. Abal ini ofan sasang ne onia karak rasika ne sang maseluk makaruka opa. Onia karak rasi. I still love you. Biasa obas sekolah ne sekolah dadar ka lorai. Lokrai. Anta biasa obas sekolah ne pang balon namsa. Aba tia jam 1 ni saya langsung mailang. Saya langsung mailang. Saya sekolah langsung main pan balon. Agora o hilas ya? Kalau inangam. Ini yang mutuk nang ira. Sanulu. Lain sanulu. O anak ira. Ke 6. Agora tini ira. 13. 13 tahun. Apa? Kamu bilang? Oni balong ne kosa, hore to kosan le. Kamu tuh $5? Hah? Kamu tuh $5 nih? Ide 50%, $1. $4. Warna balongnya sesuatu. Karak lah. Sesuatu warna balong. Emang apa sih nggak boleh? Dia warna balongnya kamu tuh $4-nya. Kau sesuatu warna balongnya. Sesuatu warna balong. Sekali kau sesuatu warna balong, sini kontenti. Kontenti. Warna balongnya sesuatu lah. $4-nya. Asia. Guys, ita sesuatu tina balong, maybe ita lapot tidak. Tahu saya mit lapot, buatnya ita tahu sih kalau berikuan be 5 balong. Tapi ita papalibania, nia abang pampalinia, osangnya ita pobania para nia sa basosa di rumah hodi yang muda. Nah, onya balong nih sesuatu, maybe abang pampalinia deh. Tambah balong nih ulah. Sombong amat. Oke guys, ini nih makna dia pada ko Aling Mario Suarez. Dia maknya lorong balon. Iya pan balon atau tabung nih osang para atau seni sekolah. Meski di sekolah, maybe sempre suka
tombol subscribe. Nah, tik kamera dia. Kita haluan, Kita luang klik tombol. subscribe. Oke. Kita haluan, klik tombol. Subscribe. Kita haluan, Kita luang klik tombol. klik tombol Subscribe. subscribe. Oke. Oke guys, kita haluan, klik tombol subscribe channel. Subscribe channel. FDC 24. Oke, FDC 24. Kita luang subscribe.